Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo, King Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo. Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ng Miki Bandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan niyong masalese nga maano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng Kanyaman, King Pampanga. Miss ng Kasuelo. At nakanyaman King Pampanga at nakaswelo King Pampanga. Totoo yan, wari po, kabalan ko. Mayap, augto po, kaya kayo. Nanano ko po kanyan. Ano ko, makiabi kayo po, kaya ni kaya katamong kwentuhan. Bakanta po masayaya. Yung kaya katamong oras kabang maugto kayo o magpainawa o kung naano man pong gagawan tamo. Yung kakalingwan natutukan niya, ing kwentong Kapampangan. Dahil ako, o ini, nanu pata, kaba pong maugto kayo, ako atsok po keni magsalita, makipagkwentuhan, baka nita po, dakal kayo po abalo king kaya katamong programa. Live na live taon po na kayong Channel 36. Antimurin po kayong CLTV 36 News. Ang po kayong CLTV 36 YouTube account. Nanu pata kabalan ibiyemi po kaya kayo ining balitang may nga palyari kaya tila buwad Kapampangan. Nanu pata, ingamanong siswa ng po ang kulturang Kapampangan, ing kaya katamong gambulan, king kaya katampong pamit alamitam ngening Aldo ning Miyerkules, 16 po ning Agosto, may gitne pong kapit na yung bulan, kabilising panahon. Pag mananuan ko la po, deng sega na ganang makatutok ngayon king kaya katamong live. O yan po magpa-shout out kayo, mag-comment kayo, o po tating kayo po nga buring i-greet. Uli po nga birthday da rin kaya kayong kaluguran keng biye ampong kapamilya, ne po. Ayan, oray ni po, anak, katamo ng karakalamalbek yung kasalungsungan. Dakongan po balo inyan, man bakang balo da rin balang metong kaya katamo nino rin katalamitan da kapamilya taning pamipagkwentuhan kayong programa. Sabihan niyo po nung nananong kayo ngayon at magpa-shout out kayo po, ne? At potapotin kayo ng mga share tungkol kang kakatamong kasabihan ngayon Aldo. O yan, ipakita bade nga akit din kakatamong kakaluguran nung bisa lang magkomento o magdake king karelang balo tungkol kening kakatamong amano o kasabihan. Ing batong dugang-dugang eya magkalumot. Rolling Stone po itang gagalaw ba to, durot-durot, gathers no moss. Nga na po ikayo po, at kayo pong kilalang makanyan. Kabalen. O kabalen, at kayo pong kilalang makanyan. Meg-enjoy la po yung kaya katamong kaya. Akalimutan ako. Ayan, at ikaw pong balong makanyan. I-share yun na po, baka nita akayabe da kayo kaya katamong kwentuhan. Bayo kayo po ibiye kaya kayo yung kaya katamong masanting topic later o rin na po deng balitang balen. Balita kaya tila buwad Kapampangan. Para kayong mumuna tamong balita, dapat kanong mabiyasa ring memalen, aman manyalud uran, maski na pa ating supply ning danom kareng gripo. Iting penabili ning metong eksperto king pag-asa, bang apagsadya niya kanong masalesing epekto ning El Nino. Pakibaluan tayong detalye kang Paulo G. Santos. Metong kareng mapaling pisasabyan ngeni ing munikalang pamanalakad water impounding area king Candaba Swamp. Bukod kanu kasi king metong yang paralan bang midinan solusyon ing albog. Malyariya mo namang pikwanan danumini king oras ning kakulangan ning water supply. At tatanda na nganyang August 7, sinabi ng Presidente Ferdinand Marcos Jr. na long-term solution niya ing proposed water impounding facility king Candaba Swamp, king Albog, king Bulacan, ampo king Pampanga. Naglagay tayo ng Office of Water Resources Management is the complete title.
which is under the Office of the President. At yan ay nasa ilalim niyan ang management ng lahat ng tubig natin. Tubig natin na iinumin natin, tubig na pang-irigasyon, tubig para sa iba't ibang bagay. Lahat ma-manage na para hindi na masyadong dahil nagbago talaga lahat. Isa sa pinakamahirap na ipaliwanag dahil napakasakit pakinggan ay ito na, ganito na talaga ito. Hindi tayo babalik. Dahil sa climate change, hindi na talaga tayo babalik sa dati. Samantala, ing pamanyinup danum, emo kanu obligasyon ng gobyerno nunening balang memalen, lakwas na ngening ating El Nino. Ini naman impisyag ng Engineer Hilton Hernando, ing pamuntok ng Pampanga River Basin Flood Forecasting and Warning Center at metong muna mang hydrologist. Actually, as early as now, kung magkakaroon tayo ng mga, for example, mga water impounding facilities, no? Kahit individual lang, no? A household can have its own water impounding facility, like mga tangke, ganyan, ano? Pwede naman yan. Pero kung pagsasamahin yan on holistic basis, marami-rami na rin yan, and it can somehow offset yung pangangailangan ng isang pamilya pagdating sa kakulangan sa tubig, kung sakali man mangyari. Agpanggang Hernando, existing na lareng water outlet ng Pampanga River Bayo Pamika Munikalang Water Impounding Facility, King Candaba Swamp. Actually, Pampanga River, marami ng marami ng facilities na nag-cater dyan, like dam, may mga dams tayo yan, na for irrigation, merong mga small water impounding facilities na kumukuha sa Pampanga. Pero mas maganda yan if it's done on a holistic basis. Kailangan ma-account, no, yung bawat pagkuha riyan and saan mapupunta and allocation. Agpangkang Secretary Renato Soludum ning Department of Science and Technology, magumpisa na kanung panandaman ing epekto ning El Nino keng fourth quarter ning kasalangsungang banwa. Balaos naman kanu ing abagat amagdalang uran hangga Setyembre. Ako ing kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. O ini po yung kakatamong tutuking balita, alos mga pitnane po yung konstruksyon na ning Malolos Clark segment ning North-South Commuter Railway o NSCR project ng Department of Transportation o DOTR. Agpangking ahensya at tuneking 48.08% in overall progress rate na ning pekamumunang diling Airport Express king bansa. At balaos pamurin in karelang konstruksyon. Oras mayari ya ing 53 km Malolos Clark segment, midina na lakanong kuswelo ring at yung 340,000 a pasahero uling miras nemong 30 minutos ing biyahe king Malolos Bulacan papunta king Clark International Airport. Dating mamabot king metong ampong kapit ng oras. Akit mo rin kanu kay may sabing proyekto ding state-of-the-art facilities, gender equality and social inclusion features. Target ya kanong mayaring Malolos Clark section king 2025 kabang 2029 neman mayari in konstruksyon na ning mabilog a proyekto. Dakalabesis ing meko at likwan. Para king liwa pa pong balita, mig-umpisa ni Pacific Airlift Rally 2023 king Clark Air Base po ne king Mabalacat City, Pampanga inyang Lunes, August 14. Labila pong apat a bansaring mikyabe king mesabing military exercise kabang 779 naman ing bilang dareng participants iba't king Philippine Air Force, Philippine Army at miyaliwang military organization king Indo-Asia Pacific region. Kaya beging karelang pa magsane ing mapilang military drills, anti-moing flying training, tabletop exercises, ampong subject matter expert exchanges, pakasentro king pamamiyay humanitarian assistance and disaster relief operations. Anam po nga AC-130 cargo planes, iba't king Philippine Air Force, US Air Force, Japan Air Self-Defense Force, Royal Malaysian Air Force, ampong Indonesian Air Force, ing gamitan dareng militar.
Anya abe mo naman king karelang training ing C-130 maintenance, practice mission planning, cargo handling and loading, airdrop operations, ampong medical transport operations. Nasa na kanuning Pacific Airlift Rally ang mararapat balang adwang banwa pasiknangan ing multilateral cooperation reng miyaliwang bansa bang makasawop keng seguridad. First time niya pong mag-host in Philippine Air Force kening Pacific Airlift Rally, kabang in Pilipinas naman ing 10th nation mag-facilitate king mebanggit a military exercise. Lumot niya po yung training da king Clark hanggang king August 18. Oren po rin balita, king kaya katamo po nga balen, ngayon Aldohan po, ikayo po ka balen, makiabya kayo po king kaya katamong kwentuhan, oren po, darakal no rin malbe kaya katamo, magpa-shoutout kayo po, mag-greet kayo bakan ta balo ko nga, tso kayo po ken, makiabya kayo, makiramdam kayo, malyari kayo naman pong mangutang, karing kaya katamong pong bisita ngayon Aldo, po, ta po interesado kayo, lakwas po karetang imaken, na bayong panganak o magpasuso. Uling tungkol ya po kayo ng kaya katamong pisabyan. Inya, eko po mama ko, magbalik ya ng kaya katamong programang Nanupata. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng kaswelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home.
katamo kanina kan doktor. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Nano pata ka balen, malbe kayo pamurin king kaya katamong kwentuang Kapampangan. Ayan, ay rin kaya katampong talapanalben Ikit ko malbeya po yung kaya katamong kakaluguran na Aisa Ramos Rivera of San Miguel, Bulacan. Malbeya naman po from Arayat, Pampanga, Cyril Salak. Itatang ko na at Manila, balang makanya na oras, malbe kaya katamo, tatay ko, Teddy Lumbang, ayan. Thank you po, karingagan ng malbe. Pasibayo sabihan ko po kaya kayo, mag-shout out kayo, bakit tabalong ning atyo kayo ken, makikipagkwento kayo kaya kami. At nung ating kayo po buring ikutang, karing kaya katamo po kaya katamo pong bisita malyari kayo po munta kitang kaya katamong comment box. At saka kayo po itay, pre mamyalungan ako tangking kaya kayo pong isipan. Balubiyo po kabalene, mi deklaraya po yung bulaning Agosto, anti mong National Breastfeeding Awareness Month. Patunay iti na ningulaganing pa magpasuso, inya po susulong ya karang ima, bayong panganak ko ating pang baby, ing pa magpasuso po. Uning maralas po tang kasabi tala ding imang magpasuso agad ang sabihan maragula menos ing pa magpasuso atin mo naman alimi kibalo na masantinya naman itiking kabulasan alimo ning baby nune mismo inginda. Migitamo pong pakibaluan itiking kaya katamong Rural Health Physician at a Maternal Health and Breastfeeding Program Manager ng City Health Office ng Ciudad San Fernando ay Doktora Jaira de la Peña Natividad. Welcome po keng show, Doktora. Thank you for having me. Mayap gat panapon po mayap panugtuan. Naliwa po kaya kayo, mamangan pa po king panugtuan. Salamat po. Oo po. Bali po, siguro lagi mo na mga, lagana siya mo na mga ayalben ni Doktora Jai. Kaya CLTV, meto niya po karang magaling tamong resource persons po kay ni kay CLTV. Kapag pisabyan po itang health, lakwas na po niya pandemic, meto niya po karang pagmaragol tamong frontliners na talaga pong bisaman at risk la kanita. Inunada po kung nanong makasanting para kang kaya katamong syudad. Ano po, Ma'am Jaira. Thank you so much po. Karetang time na makanyan at kayo. At sana dakala pa po rin kalupayo pong malugod king kaya katamong balen. Puntalan ko na po yung kaya katamong topic, Doktora, breastfeeding. At na kayo po yako na po magpauna Doktora po, talasawa Nga po, burik pakibalong pilano po rin anak ni Doktora po, kasi itin pa maglolo kay ni kaya kang Facebook Doktora, anak kayo pong kalago. Adwano po rin ka na akong anak. Ating ko pong 11 years old na female. Currently, grade 6 yan Tapos ating kong bunso ko, 4 years old. 4-year-old male. O yan, kayo na pong balang mangwenta nung naning age range ng Doktora. Doktora, Areta, ang adwa mong anak, Areta, may breastfed la? Yes. Itang panganay ko, sinagliya mo. Kasi I had to juggle itang magpasuso ang pamag-aral. During that time kasi mag-take kong medicine. And then, for keng kanakong bunso, pag full-time ko talaga exclusive breastfeeding and complementary feeding. Aywa. Buri mo sabihin, Doktora, pwede na mga naka magpasuso that time. Kasi sabi mo, kasakit yung mag-aral medicine, you have to focus. Pero ating karugong anak pason. Talaga ba, ang anyang before ka pa manganak or during the time that you are planning for your baby, may itong na rin considerations mo, makapagpasuso ka? Ay, opo. Kasi, ever since baluta mo nung nanong importansya na ning gatas ning inda para king kayang anak gawa na katamo ning apong ginu default mode na ning neto nga inda even kareng animals na talagang ing main source na ning karelang
pamangan, matas king nutrients, ne, is inggatas ninginda. Kaya, ever since bayo ko pa po, ne, mga anak talagang magpasuso ing burita mong malyari. Opo, ating kutang later kaya ka doktora tungkol kay figure ne. Buri ko lamang din ang dalan din kaya tang malbe bakan tayo da katamo lalakwan ne. Hello po kay katamo kakaluguran Raquel Galios. Orin kay babay na ne. Pota po ating kay pumburing kutang. Pa shout out yan naman yung kabalenta mong Henrietta Giao na malbe kaya katampo. Tapo ating kayong buring ikutang kang doktora ne ating Henrietta. At maya paugto po kay kapatid ng Koyang Rolando Yamat, maya pag-ugtok mag-birthday niya po Everlina Yamat, Evangeline Yamat, tsaka po Zeni Yamat nga na pong Koyang Rolando, ne lagi pong malbe kaya katamo. Ayan. Ang kakatangong kakaluguran na Jennifer Salenga, inikit kang panan din pero lawin niyo po, burinak talaga nga kakitlab na ako ng kanakong sister Malbe kayong kasalukuyan. Ang kakatangong po kaya Justin Dizon, classmate kay Doc Jaira from nursery to grade 6 kay Unisite Learning Center, now Lindale Academy kay San Fernando. Proud classmate here, ay tutuya po yan na ane pong ka-proud kaya kayo doktora i Justin Dizon. At this point ne itang potakalingon kitang figure kasi metong kareng considerations adram naman kulakwas na retang young moms ne. Kaya ela bisa magpasuso at ikuring syempre ano man naman sa gana pero kareng artista kareng magmodel agad ang sabihin po ta masira figure. Lumolola susuan timpo mga kanyan. Dapat mga atin po bang makanta talaga? Totoo po bang makasira figure yung magpasuso? As we age, ne, even alika magpasuso, syempre talagang bayo ne ing pangangatawanan ning metong tao ne. With the breastfeeding, ing metong advantage na ning metong indaken is makababayang timbang, ne? Weight loss. So, if itang sabiendang mahasag boobs ne, even naman alika magpasuso, magsagya pa mo rin kasi as we age, makantaya talagang nature. Tsaka liyak, biya ko na rin naman example, doktora, Marian Rivera, ne? Yes. Metong niya ka rin talagang, siguro, uli nga balutan niya, metong one of the stars, ne? Kaya ni entertainment industry. Kitang kaya nga promote ng breastfeeding, ane? Meron alam, may encourage, lagadang sabihin, unoy Marian, lawan may katawan ng ganyan, yan, eh? Masanting nga pa mo rin, pero natutok na nga ni magpasuso. Ikay po, doktora, balo ko keti Pampanga ating tamong group? We have, yes. In San Fernando, ating yung 35 barangays, and in 35 barangays, ating yung 35 breastfeeding na advocates. Kaya rin support groups la po. And ever since, active la po rin, during pandemic, medyo alila masyadong may kapag-workout. But this time, we are reactivating all of the groups. And also, we have the Breastfeeding Pinays Pampanga. Ini po is unit na ng Breastfeeding Pinays Group na Maragul. Buong Philippines ini. In fact, atin pa king outside Philippines, abroad. So, then, yung grupo nga rin, akakaya betala, akakasaw pantala king makanining journey king advocates tamo ne for our mommies. Balo ko rin pa nga balo ko doktora, minsan alidya mo po promote. Di ba mami? Yes. Opo. Merong mga ating pong inda na talagang oversupply, willing yang mag-donate kareng aliwang mommies na medyo magkasakit. And most especially king kakatamong provincial hospital, regional hospital, EJBL. Ating niya pong human milk bank. Ayan, kasanting po ne. Aga nakakayang mag-donate. Anya po kasi nga ako kay bunso ko, doktora. Later ko nemo ako, tangitang ka na akong case kaya kanya. Pero itang baby ko, anak ako swelo, ating ko nga, siguro matwaya mong 2 months in ka na akong baby. Ito, ating yung oversupply of milk. Bibigyan na kay nga anak ko, muna bala ko sana inaaburi ng anak, pero mas I appreciate niya pa itang gatas ng imane kaysa kay itang formula milk. Yes. Pero yung takman, talagang tikman ka na. Mas curious ko muna man anong lasa na. What mas aburi niya ng anak ko ito. Mas mayumuyi itang formula milk, pero mas malinamnam niya itang
gatas na ning kay ima. Uita balikan kay mo doktora. Itang amanuan mo nan din. Makanani wari kaluwat yung lifespan na ning gatas agad masisira ita. It depends na kasi in klima na ng Philippines versus king klima darang nga limang bansa na mas marimla. Of course, mas makaba in lifespan kay nga liwang king colder temperature. Pero atin tamo kasing asa na storage temperature na. So atin tamong if freshly expressed milk yan mag-store ka and within that day atin tamong pwede ka rin at least within 12 hours king room temperature basta masyadong mapali ne if maka-aircon naman in Yahoo before even less than 24 hours agyu tayang painom talya masisira ne and ref tala po and atin tamong temperature na detang aliwa freeze tala luluwat la until 6 months. Mahanta kaluwat, deep freezing, ingawas tamo ka rin. Ay, kasanting po, lawan nyo na. Samantalang formula milk, pilang niya pang oras, tanong mag-take risk kasi po masira la at yan ding kaya katampo nga babies. Kasi Miss Jen, milk na ninginda, mas da kayang good bacteria compared to formula milk. Kasi gawa ning apong ginuyan, rich in micronutrients talaga. It's an immune booster for your baby. It's your first vaccine for your baby actually. Ay, opo. Doktor, itang aman wandang colostrum. Nanong ito? Bala mo sabihin da, at least man lang ito dapat susune kaya kaning kaya kang anak. Itang colostrum na very itang whitish na malapat na yellowish. So, very important ita kasi ita impeka mo muna. Peka mo munang palwal na ning kekang katawan, ning inda, na balo ng pangangailangan na ning baby na to boost the baby's immune system from the womb outside. Ne? Kasi syempre, sterile ya kilobat siya, very malinis siya and all. And then suddenly, palwal making world, full of germs and all. So, makantaya naman ing katawan ning inda. So, re-ready Okay, baby, lumwal ka. So, ngeni, dinanda kang pang-protection, initial protection mo. Kakaya itang wonder na ning human body, lalo itang katawa na po ning ima. Pero doktora, di ba sabi tayo nating mag-donate, ating mami, ring siping bale, unong lang sobra burine ning anak mo. Ali naman po itang, ating medyo maselan, okay naman po ita. Alata mo po bang pigaganakan na pota itang imang memye at inya mong sakit makanya na ita siyempre oretang do-donate siyempre itala po balo nanula health status po detang mag-donate ka rin. Yes, I intindihan tayo mo, especially ikatamong mom is very protective tamo kaya katamong young. So, ing burita mong malyari is buritaya pang aspirin or check nung okay ba ining milk na bebeda for the baby ne. Very rare lamo naman po kasi ring sakit na ali malyari para karingindang magpasuso. For example, rempong mommies na ating HIV, rempong mommies na active lang take medications for tuberculosis on their first phase. Then po na, siguro malyari tayo pong pakibaluan na mami, okay mo po ba? Utang po mo if ating kayo pong current illness. Pero generally, it's safe. Generally. Tapo dimdam tayo po kabala ni doktora. Siyempre, itang balo tamo makanano yung kasanting itang gatas na ning ima. Pero itang po kakalingon itang kala naman po mature na doktora. Itang medyo mangutang tamo. I appreciate tamo itang lugod na men iba't ka rin aliwang ima para king kaya katamong anak. Pero itapin, pakibaluan tamo. Pero kaya kala naman nakaring magpasuso talaga in good health and good condition. Yes. Po. Doktora, ating kung kutametong kareng daramdaman kong cases nung bakit ela magpasuso. Itang bisa laman,
oning alala kanung lulwal gatas. Anti mo po ya ko, doktora. Pero pakibatan niya po ya na, doktora, later, ikayo ken nung ating kayong kasong kalupa ka na ako, nabisa kayong magpasuso pero alang linwal gatas, pakiramdaman tayo, doktora, na ano kaya kondisyon na inyo, bakit tamo makapag-produce milk or nano pang dapat tamong gawan. Ako po, maglipat, magbalik ya nano pa. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Magbalik po yung kakatamong kwentuang Kapampangan, very beneficial po ne, ini nga pisabyan mi ngayon ni kareng kakatamong mams, lalo na po sabi tapin pag celebra, gagana kan tayong bulan na ini ba, bakang promote tayo breastfeeding po ne. Doktora, binili kong putang nandin, na buri ko naman rugong abalo, bakit ating ima, na bisa naman kanong magpasusuot, alang luluwala gatas. Well, Miss Jen, one of the most asked question niya yan kaya katang experts. Ngayon po, ing katatuan na niyan, ala pong indang alang gatas. Sana po baluta mo ito and how? Bakit sabi tamong alang gatas? Alang indang alang gatas. Gawa na katamo ning apong Ginoo na lahat ng mommies mag-produce lang ang milk. So, atin mong ways how to do it. We have to have the support system. Number one niya po yan. If ingke kang husband or any partner you have or ingke kang in-laws or any family members you have, ila po rin peka mo munang kailangan mag-support ka. And of course, you have to believe in yourself. 80 to 90% in breastfeeding, it's psychological. Yes. You have to really be determined. Lagi mo sabihin sa sarili mong, agyo kong magpasusugawan ko ini para king anak ko. Then eventually, it will work out. Kasi if we will opt na king, dahil ating formula, sabihin tamo, atin namang formula, ikayan tane, mix tane. Aya po mag-work makanita ito. Kailangan itang latching na ausan tamo tang stimulation tang direct latching na ning asbuk na ning dila na ning baby mag-latch siya talaga king areola utong na ning mother para ma-stimulate ya ing brain ng mother na magpalwal yang milk. That is the secret. Constant, always ya dapat ing stimulation through latching direct. Mag-add ko pa po Ma'am Jen, ing pa mag-pump mo, aliya equalita ketang papalwal na ning katawa na ning inda, king baby. Aliwaya in pump, rengaliwa, doktora, 2 ounces mo yung alalwal ko or minsan less than an ounce. Karita ko po gatas. Ali ko po maniwala ka rin. Ing direct latching, ing baby, iya manutos. Actually, king katawan na ning mother para magpalwal king kailangan ng gatas. Kaya po totoo, naalangin dang ali mag-produce milk. Lahat po tayo.
may mga ways. Opo, may kay ko, may guilty ko kaya nga sinabi mo, doktor. Actually, tutuya po yan eh. Kasi po tang try kaya kanitang pasusuan ng anak po, tang may kapilan niya pa mong sipsip, anang kasakit. Ay, ala talaga ako. Itang makanta, itang bala mo po, nako bisang palwatan kaya pang sumipsip na datang itang point na akwa na itang gatas. At imano ka, ay, masakit siguro ala. Itang, atsunay itang assumption na ala akong gatas. Pwede kaya po bang i-correct itang masakit yan eh? Masakit yan dahil siguro usto itang positioning. No? Kaya pinatin tamo pong support groups, atin tamong doctors na advocates king breastfeeding. You could actually go to your doctors ne? Or to your lactation counselors. Even king Facebook or any social media, talagang rampant in advocacy Kenny. Akit yun na ne, kung pakanano laratang ways, pakanano la makasao. And one is breastfeeding Pinay group ne, matanggulo po asaw. Even I, a doctor, dakala pong asaw ka na ako. Uy, po, kabalen, malyari tamo pong pasaw, karang midwives po siguro, ne? Yes, and even our midwives. Wow, tsaka retang ima na dakal na pasuso kasi minsan akakit ko at nila pang balo ding i-positioning baby balang mana sakit. Doktora, atin po bang diet na ideal para, although sabi upin po, talagang masikan na ating tamong gatas ay tamong iman. Pero itang makasaop ya pa, banglas lalong maging masustansya, apong dakal pa itang ma-produce. Okay. Special diet, no? Kailangan tamo mo po itang proper balanced diet. And hydrate yourself constantly. So, lagi tamo magleleng danom. And naman po, marok or bawal itang mag-take tamang supplements like ang most common yan is datang malunggay capsules or malunggay drinks. It's okay, no? Rich in dakalya pong nutrients din na makasawop kayo pa magpalakas ng katawan ng meto nga indayan kasi breastfeeding is really it's you're working out, no? Nilalabas ang dami mong calories na nilalabas diyan. So kailangan masikan yung inda, properly nourished. So, with specific diet, I advise proper balanced diet po. Opo. Tsaka sabihin dapin po ne, kaba ka nung sisikan ka, kabang sisikan yung pa mag-produce mong milk, wala mong parakal yung pamparakal. Yes. Magigisa ne, doktor. It's the law of supply and demand, sabi tamo. So, the more na mag-empty kang breast mo, the more na magpalatch ka, the more na sabihan ng katawan, kailangan na pandakal gatas ning ka na akong anak. So, magpalwal yan, magpalwal. You see yung mga unlimited latching, then talagang to the point na mag-oversupply na lang eh. Kaya, it's really, that is the secret mo. Po. Doktora, awin ni pa yung metong kutang ne. Mababawas niya po ba itang sustansya na ning gatas nung luluwat kang magpasuso? Kaban tutwa, ay, luna adwanin ba mong sususo yung anak mo? Wala nang sustansya yan. Nga po din, kreta po talaga well-informed kay pa magpasuso. Then, meats tamo, ne? Meats versus facts, no? As the young ages or inanak tutwayo, ala pong magbayo. In fact, gagawa yung nutrients or tang pangangailangan ing gatas na inda para ing gatas ning anak according king age. So, if kailangan, syempre ang first 0 to 6 months exclusive breastfeeding yan. So, ito talagang full pack ya talagang egan-agan na kailangan na para kang brain development na egan-agan na development na ning katawan. But habang mag-age naman ning anak, syempre sisikanag yun na natalakad mamyalong na mag-complementary feeding na. So that ang nutrients na papaluwal na ning katawan ning inda is mainly para king kaya na pa mag-complement habang dadagulyo. More on kain yan, nutrients, brain, energy, and immune booster. Yes. Naniyo po itang burita mong sabihan, doktora, pag sinabi tamong exclusive breastfeeding. Ang exclusive breastfeeding po, itang kapanganak, kalwal na ng baby, gawa tayo itang unang yakap,
skin to skin, and then maglatch siya from that point until the 6th month. Exclusively breastfeeding, ala pong halong formula. Ang gaya mo pong pilang banwa, yung ideal na pasusuan tayo yung anak. We always say na 0 to 6 months and then up to 2 years, di ba? Panaya pong akakitita. But for us, the ideal is hanggat burina ning anak. Ne? Kasi, you know, last August 4, we had the big latch on King San Fernando, and we had almost 600 na supporters for this. And itang oldest me na magpa-dede is 6-7 years old. Yes, di ba? So, itang makanita ba na alitaya po sana, didinan social stigma itang makanita because there's nothing wrong with that. And habang akakwane pa itang milk na kangindana, it's protection ito. Opo. Opo. Doktora, nandin taon pa po babanggit na itang ating yung benepisyo, protection niya for the baby. Nung maginta mo pong specific, bakang tabalo da nga nanula specifically, dahil ang benepisyo na kay anak, kay nga health na ning anak, ning gatas na ning ima. Sige po, doktora, kayan tala, malyari tala po nga, retang agyo tamo po nga, banggitan na agyo na po ning kaya katamong kaorasan. Wow. So, dakalya pong iiwasan ng kaya katamong sanggol, ang gareng anak tamo, kareng dakala sakit, lupa na po, ning sakit po kareng baga, tampanelang magkapulmonya, deta pong panelang manakla, constipated, iiwasan dala po rin, and then retang repeated na ear infections, may iwasan la rin po rin. And also, cancer for our kids, leukemia, studies says na madagulya pong saupe to decrease the rate of having this type of cancer king anak tamo. So you see talaga very significant in kayang health king kaya katamong anak. Also, asthmatic decrease la rin ding rates na rin kareng anak tamo. Yes. Ako po, doktora, based kay experience uli nga duwa ko nakapag-compare ko lang yung bunso ko medyo sabi ko pinakwa na pa itang colostrum although saglit nga mo balita may kain na ako na itang psychological kay ko na ala kong gatas bali po itang amanuan yun nandit itang pangane bitas ang ali ita pong pangane ako siguro hanggang 3-4 pilang beses niyang may ospital yan, magkasakit yan. Yung bunso ko po, lugod na ni nga pong ginawa, magit na yung 3 banwa, sakitin. So, at saka niya kasanting katawan, kaya sabi ko, itang nga manwa ng doktora, tutuy talakwas na siguro, nung nga pasusukay pang maluwat itang bunso ko, niya sana itang sabi yun po, itang masanting katawan, metong pang sakit na iwasan na is in type 1 diabetes, ang poing obesity. Yes. Kaya, nung akit kiula po rin kanakong anak, kanakong 4 years old, talagang never yung tinaba, linya muscles, talagang masanting niya po pangangatawan. Waratang siksik na doktor, waratang floppy. Ating kasi nga yes. Di ba, ating nga nakanenta, pa tayo floppy, naning term ka rin. Basta't makatanaw kalambot, itang anak ko, kaya, malamalin. Mayaman niya po kamangan. Itang bunso ko, medyo mapayati itang bunso ko. Doktora, king namang ima. Puwata-kutang, panina mo wari keng anak, naman, yung keng ima, yung benepisyo na ning magpasusuya. Yes, king mother naman po, like, for me, madagul yung way ini para iwasan tayo ng tamong postpartum depression. Kasi pag magpasusuya po yung inda, magpaluwalya pong happy hormones. Kaya king kakatamong studies, very rare lang mo po retang magpasusong inda na magkasakit pong postpartum depression. And nanong pa po, iwasan daw po rin ali-aliwang klase ng cancer king kababayan, like cancer king ovaryo, cancer king kaya kang kwelyo ng matris or the cervix, and also breast cancer.
Uy, hanya yan, dakal. kasanti. Opo, kasi balo tamo, meto nga po yung breast cancer, kareng sakit common ka rin po nga kay babaynan. Inya po itandamdaman tayo itang pamagpasuso, babawas na itang risk, Yes. kasanting na po na doktora. Doktora, ini nga pamagpasuso. Minsan daramdaman ko, sige ako tao kong baryo, ne? Daramdaman ko rin nga alwetang, pag magpasuso ka no, kagad darata nga menstruation. Tutuya Yes. po ita. Actually, tutuya po itan eh. Ing lactation amenorrhea, madagulya pong sao ing exclusive breastfeeding para iwasan tamo itang agad pa magbuktot. So, it's a natural contraception. So, pero atin la pong kaireta, requirements. So, kailangan exclusively breastfeeding yung mommy. And then, yung baby, dapat alayang take na kahit na nung formula milk or any food. At least 6 months po, ne? Alika pa mag-ovulate. But once na may mens na ka or linwal na yung daya mo, decrease na itang contraception mo. Itang protection from pamagbuntis. O ita po ne, damdam po yung sabihan ng doktora, inya pala rin magpasusuela po. Kasi ating mitutok yan, Yes. alay pa mong pabanwan pero ito magpasusuela po agad Yes, data po magpas. Uy, ate ko pandaran, doktora ne, patamig ka sore eyes ka, mantong kang ada, opo, pag may ka sore eyes ka, mantong kanino nga nang magpasusong ima, napapatak me ano. Ano, bali yan po itay, kayo city kayo eh. Opo, daramdaman tala po. Actually, yung breast milk kasi liquid gold yan eh, wonder milk yan. Yung sore eyes kasi po ne, dakal yung cause, ating viral, ating bacterial, ating ali-aliwayang type, what kind of sore eyes ita. So, it may be beneficial, but it is safe na kailangan pa rin po na magpa-check up tamo kaya katang kareng doctors, lalo na rin kaya katamong kayanakan. No? We could not straightly say na kaya talaga, makagamot ya or Opo. what. No? Opo. Ala namang mawala. You may Opo. try. Pero kailangan pa rin, consult your doctor. Opo. Siguro po uling daramdaman dapin po na itang content na ning gatas na ning ima na itang makayang sakit inya siguro isip da po tang peta kaname di ba itapin pong cause amanwan yung sangka nung bakit may kakasore eyes pero sabi na po ng doktora niya kailangan pa mo rin magpalawik yung doktor kasi very sensitive la po rin kaya Yes, katamong opo. kay mata. Ngayon po doktora, kayo po kayong City Health Office, yung kaya katampong mayor, meto nga naman ima na susuporta kayo ng breastfeeding. Nanula mo po retang kaya katamong programa para po ka rin, siguro maternal health care na mo rin po, doktora. Dahil po ne, we are very active when it comes to our programs rendering services karing katamong kabalen, Fernandina. In behalf po ning kanakong City Health Officer, Dr. Rowena Salas, she's also very supportive kay katamong programa. Ne? Mumuna ining breastfeeding month ni, ne? Every month, lagi tayong dadaos, inging big latch on ng sabayang pagpapadede. And then, we also do mother's class, no? Every barangay po, atin tamong CNPCs, ren midwives, ren kaya katamong nurses, even DHWs, at yun na rin pong manuro, kaya ren kaya katamong mamis, ne? Karen pa mong mabuktot la pa, magplan la pang mabuktot, until mga nakla, karen kaya katamong birthing stations. Also, magkaroon tamong buntis party, kareng 5 birthing stations tamo King San Fernando quarterly, ne? Every year ya po yan, tuloy-tuloy. And then, susopan tala po rin kaya katamang establishments na mag-certify na credit as mother-baby friendly, kareng lactation stations to boost and promote the Republic Act 10028 po, Expanded Breastfeeding Promotions Act, kareng kaya katamong establishments. Nanuya po ini, asusopan do po rin kaya katamong employees na mommies na to have the rights, to enjoy the rights to have that 40 minutes na break para express ding milk the for their babies na excluding niya po in karelang
break time. Yes. Doktora, hanggang ngayon ko man San Fernando po, tak ako may buktod ko kay, talagang ito po ang plano ni Doktora. May buktod ko kay na akong third child. Bakyabe ako karen kaya kayong activity You're sa rin very para- welcome po, Bakanta Miss naman, Jen. buri ko talagang experience itang dakala. Dakala lumalagatas. Miyot, Ano yes. po, Doktora. Dakal pong salamat, Doktora, kaya kayong oras. Baliw pa, buri ko pinsana makapag-balamong seminary kayo kaya katamong programa yung Doktora o nga nepong kalimited din kaya katamong time. Doktora po, ating kayo pong buring i-announce or message po karing kaya katamong kabalen. Karang kaya katamong inda and magplano mag-babies. Ne? Pagpatuloy po kaya kayong determination para ikayo po is makapagpasuso kayo po ne and kaya katamong family itang suporta para karela and kami po keng City Health Office with our Honorable Mayor Vilma Caluwag, we will be here to support you in whatever you need po ne, especially keng pamag-counsel. Puntalan nyo kami mo po kaya kaming barangay health stations and rural health unit. Available kami po. Dakala salamat po, Thank you Doktora also. Thank you also for Opo, having ne. me. Thank you po. Opo, tsaka bali po ay Doktora Jaira, sabi natin na basta't anytime na punta lang talay, Doktora Jaira, anytime na mangutang ko kaya lagi ya pong makibat, call yaman yan, text yaman yan, chat yaman yan. Inya po, maswelo kaming maswelo, Doktora. Sana kaya beda kayo pa po kareng tutukita mong episodes nung ka rin api sa bentala pa po, retang programa yung for mothers Yes, na we are very opo, willing. bakan taabalo dala po rin kaya katamong kabalen. O yan po, sana dakal kayo po abalo, karempe nga rin lalaki, tatang kayo man, mga kayo man sana po itang dinakay na kaya katamong Doktora, i-apply tamo po kaya katamong pong pamilya, kaya katamong pong anak, bakan taabe-abe, tamo po, kaya mas mabulas, mas healthy pamilya, po. Kaya pa magbalik na po ni katamong programa, magkantatamo po. And of course, gamulan tayo nga manong si Swan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga, Pampanga, I'm
Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Bis ng Kasuelo kay Pampanga. Bisat Kasuelo, King Pampanga. Opo, maswelo tampong maswelo, King Negin tamo pong kwentuhan, po. Nakatamong karakalabalo niya mo po, pong kabilising oras at syuta napin King Tauling Dakin, ng kaya katamong programa. Anya naman po, retang eba may kapagpa-shoutout. Bukas po, malbe kayong pasibayo, baka nita, akayabe da kayo't abalo minino, kayo pong malbe, manalbe kaya kami. Nung paninayin nyo po, yung kaya katamong amano for today, o hindi po, yung kaya katamong amano. Ing batong dugang-dugang, iya magkalumot, o ita pong a Rolling Stone gathers no moss. Lawantala po rin magkomento tang kabalen. O, reta po nga may magkomento tamong kabalen, kailangan pala, sabihin nyo kaya kami na ano pong burinang sabyan, nitang kapag kanuing bato, dugang-dugang niya magkalumot. Ing explanation da po rin kaya katamong mga to kanita. Sabyan da po yan, karetang tao nga laka nung direction king Bie. Bala mo po, uling balang batulang dudurot, ela magkalumot, ela kanu alalang kaluguran, marakal, alalang mititipo na kwalta or wealth, makanta po ne. Kaya po iteng maralas sa bienda po tanging tao po alayang obra, napabalo na anong buri ng malyari kay nga Biena, compare de po kay nga batong dugang-dugang. King pami katawin po ngayon ni kabalan, sabayan tayo naman po, ini nga kantang Kapampangan, baka nita ay mas I appreciate tamo po, reta pong kantang kinompose na rin kaya katamong kabalan using the Amanong Siswan. Ikaw pala, ikaw na kong sinta. Ikaw pala yung laman ng puso ko. Patawad kung sakaling mang may kulang ko. At ewa din na nalaga yung lugod mo ka ko. Bawat pangarap ko ayaw ko inapo ang nilabas. Anong minsan kaulan ka karin ko abalo. Kung tunay mong lugod at ligaya king puso ko. Ikaw pala ika na kong sinta, ika pala'y laman ni pangarap ko. Imburi kong nenisinta, umandagat akawol, buong patingapon ang buong bengi. Damong adwa, miyabe kata halanganggan. Anong minsan kaulan ka karin ko abalo. Imbinye mong lugod at ligaya king puso ko. Ika pala ika na kong sinta, ika pala'y laman ni pangarap ko. Imburi kong enisinta, umandakat akahol, buong patingap
hapon ang pongbengi tamong adwa miyabe katang halanganggan asahan mo ang pangako ko at katapatan ko ibiye kung anke ka inlugot ko oh, ikaw pala Ingka na kong sinta Ikaw pala ang laman ni pangarap ko Ingburi kong sinta Umanda ka at akaol Buong patingapon Ang pongbengi Damong adwa Iyabe katang alanghanggan Dakala salamat king version na ito ning kanta ng Totoy Baton ing version na po ning kakatamong kapatad performer Miss Ara muna kasanting na po nga pakiramdaman itaan po talaga nga kapampangan uling malagad ta na lang po naramdaman rin kanta-kanti kanyan balaan po niya kanyaman lakwas po niya nga ugtong makayan daramdaman tala kaya laganas tamo pong magkanta king kaya katamong programa ito pong kaya katamong kasebyanan din. Ating pong may magkomento ka rin kaya katamong netizen. Pakibaluan tala na anularet ang karelang panatindi. Kaya tang kasebyan ing batong dugang-dugang, iya po kanumaga kalumot na. Ana pong Irene Intal Punzalan, alakang pirming abye o obra nga na po. Aguilar Ralos naman alayang asenso king bye nga na po ne. Ampoy Gina Miranda, batugan niya. Narana po nga ating Gina, ne? O, yan po yung panatindida. Tang kaya katamong kabalen. Na pong sasabihan tayo, itang kasebyan ay ita, na antika mong batong dugang-dugang alakang kamagkalumot. Bayo ta naman po mayari kang bulan tayo pamin kaya katamong amanong si Swan, dagdagan tala ding amano, kaya kayong gagamitan. Yung kaya katamong kapampangan word of the day, o yan po, Lacan, Balen. Yapin po yung sa tamong syudad, city. Ating mga po yung San Fernando, Lacan, Balen, San Fernando. Salamat po niya, karang ganagan ng Malbesa, nag-agamit yun po rin kaya katamong amano nga bibye kaya kayo Aldoldo. Mayari niya po yung metong oras sa pamitalamitam tamong ngayon Aldo, na ano pa ta? Abayan nyo pong pasibayo bukas na Aldo, Webis po bukas. Ako po, yung kaya kayong atsing malago dyan, alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng akong niruking na palit. Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando. Tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, Pampanga, Pampanga. At ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga.